will come to raise their voice? How will people report these crimes to the same police officers who are sitting in those police stations? Let's get off our high horses and start holding people accountable. The police require a lot of training on how to handle some of the situations that they find themselves in. They must bear in mind that the Constitution guarantees picketing. Hadine hakamemeti tena makamishna erwa kamiti ya ithurano na mihaka IEBC. Riboti ya uthuthuria wa mawoni ma muingi iria itafanitio ni kambuni ya Hatiba yonanitie gicunji kia 41 harĩ igana kia Akenya marenda uria wari mwandĩkithia wa rũhonge rwa magoti Anna Madi amũrwo gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa IEBC arũmĩrĩirwo ni Charles Nyachae uria tena makamishna erwa kamiti ya ithurano that more than half at all, that vetting process was completely without interference, for strong. Hamwe na itũmi iria Akenya maheanĩte kumana na mũrũgamo ũyũ nĩ kũingĩrĩrwo gwa kĩũteti kwa mũtaratara ũyũ arĩ gĩcunjĩ kĩa 30 harĩ igana. Ũici wa kura hĩndĩ ya gĩthurano arĩ gĩcunjĩ kĩa 29 harĩ igana. Kwaga mwĩhoko na kamĩtĩ ya IEBC, ngũĩ na ũhũgũku wa ũgitĩri hamwe na mangĩ. Ũthuthuria ũyũ wonanĩtie atĩ ona thengia wa ngirimiti ya ũiguano gatagatĩ ka President William Ruto na mũtongoria wa ODM Raila Odinga, Akenya matirĩ na mwĩhoko atĩ ũiguano ũyũ nĩ ũkahotithia kamĩtĩ ya IEBC gũtabania wĩra wayo na njĩra ya waragania. Harĩ gĩcunjĩ kĩa 36 harĩ igana kĩa Akenya makiri waweze kuiangalia kabla iweze kupitishwa. Lakini na sisi kama chama tunamwambia haipeleke kwa public participation 44 ambayo ndio court, that is Code of Regulations for Teachers, ambayo imeweza kujumlisha hizi hardship allowances. Na pia kuna CBS kadhaa ambao walimu wameweza kusign na mwajiri wao ambao ni Teacher Service Commission. Na hizi zote zinawekwa pamoja na zinapelekwa kwa ile court ambao inaitwa Labor Court. Zikishafika kule Labor Court, zikishafika kule zinakuwa signed. Kiumia kihituku Murkomen nyanagia aria matafanirie giko giki manyitikane na matacokirio ikinya aria kiwatho. Ihinda-inĩ riu rũhonge rwa DCI ni ruiketie ngono ekwirwa ngeri na kuhithukia mishinga eri muthemba wa pistol na rithathi kenda, na oho muhuko wa iratu ihanaine na iria ciekiritwo ni mwikwirwo mwe kuringana na mbica cia CCTV. Have made very significant progress in arresting the perpetrators and their collaborators. And it will shock you to note that this is a very heinous crime that was done in a very cavalier manner, involving people that ordinarily some should have taken good care of the interests of the Member of Parliament. And so in the process, we want to affirm that the government of Kenya is committed to making sure that those perpetrators attempting murder, and thanks to our police officers, a lot of this has been foiled. And I believe that going forward, we will continue improving on our security systems to protect every citizen, including those who are in office.